Чуваш наци конгрессе пинде тыгыр жер тыгыр уникимеш юлда ергеленне. Ширим жулгайла Шубашкарда премеш аслы бугу иртне. Унда сагр жер сагр вунбелик делегат худшинна. Взени жинче Азербайджан, Беларусь, Литва, Кыргызстан, Молдова, Украина, Эстония, Венгрия патшалы хизенче, тада Россия интерледері хизенче бурнаган сем булна. ЧНК президент жинтивичізне бурнышлама атнер хузангая жанна. Чуваш сене пірлештерес чілхине культурна далндарастезе сағалмар дырышнывал. Халиде жак телевбех пурынать. Конгресс вейла эжі хеле сулмаклы булдырдесень. Осхагыл шиннызіне явыштармалла. Ядарлы программы зем хадырлемелле. Чуваш идеологине думалла. Ютшер живра бурнаган чуваш сембе таджирах шихыны дутмалла дезі жутлать. Хайва гаденже Чувашасы конгрессе пине тагыржак тагырмесме шолда пәдемтенжери официалы мар организацияны кече. Баланде ятла тенжене тугайман на себе халыксен организации. Ну агажанла она represented Peoples and Nations Organization. Балда пиде узылла девала. Ибер тенже шайынже официалы мармай балада жакта терле жигымызен дерлезе ядыла. Терле майзенде. Ну халь жигымызен шайгуленде бузенде шу. Шель. Мажут по енженде bir хамра, но чеченек тогда степр пере кирле тенже шайынжи шугушла перентур уйрым синзем Аллахынде. Тей бір хайбагынша Геннадий Айхи, Геннадий Кандыш Волков, Павел Николаевич Проскивити университет, тогда это земде, ну земну маякмар, зем чинахта тенже шайынже пала синзем, но был сагал, мажутпа. Перед чуваш универне, чуваш поэзине, перед поэзинже кур, тенже шайынже поэзем. Майбар бузасында, анжак шайбек пишлы мархалық шынкал бір шиже, ну итларах еунда тоғыр поэт, узем чинахта тенже шайынже поэзем, анжакта узем ну шей болинде бидех палмар тейба тенжереп. Чав тенже шайынже шуғышласы, осхағылба, ченделесі тенже шайынже, вылба жуа педикерле бала. Хальхи вғытра Чуваш наци конгрессне Геннадий Архипов ерце бұрать. Выл тұғыр вунна яғын организация пірлештерет. Аякри ехташсыне пірбірінбе худшындарас, Чуваш культурине, ысхағылне, ұры елазыне чертсе адалындарас енебе ішлет. Шулзерин Кемелзазы фестиваль, Чуваш пиги конкурс ергелет. ЧНК ишлегенсем Чуваш ешлы бурнаган вырынзенче булаще. Ундыла рудруба паларса пірлексіне пулышмадырыжаще. Чуваш халық конгрессне шақта Шубашкарда биде вайда шихынца ішлет бір. Міншін жезен өзім бидек лай координациясыне ішлеме бере бұлужайшымызым. Жа түмендіре, түмені өкілішінше, Чувашсам биде нумай. Малдан кепері пешінше, херек ұлды бейін Чувашсам ұлны. Кайран сақамлан нашы. Міншін жезен, может быть, шанбекех билзағайман, шанбекех тұқсағайман бұліға. Но қыш бір вақытыра, тұқыр болмыш жолынже, шынызым, қызын паспортынде, қажы ұрысла жирмапшыларыш, қайын шыварынде күдақ, наверное, водан ашы. А ебір водан мас бір. Ебір, наоборот, биде сабынап бір, мұқтанат бір. Міншін жезен, Шывашқалығы, биде матур ішлеме бұлдарашымызым. Биде лайық юрлама бұлдарашы. Мындаран Шывашқалығынше герой зем, биде чаплы шинзем, биде ұнмайқа. Біріншінра патриотлық бұзықы болмалы, интернационалы болмалы. Ағайбе Башқұртстанра бұрнап, а теманын тудар, а неманын Чуваш. Ебе ширап бара, виші тінке велен ширап, тұры барзасын тударлы недегіларса барап, тударлы кенегене үкшегіна жетнеш. Шауын байбе бұрнеде юрада, мансыбы земде бұрге интернационалы бұрасы. Тогда мілі қаламалы, нацизіне уйырмаламар бір реде. Вот шау ұйдава берін күскатмала даже конгрессра. Міншіндесін евір нацизіне вот земалаба начар зем лайық, тепрезем лайық, тезе қалама юрамаз. Шынлыға бұқас болады.
Чуваш тенджи анлы. Пирнюхташсем терлі жерде бурнашы. Америкара, Эстонире, Казахстанра, Чемберде, Мускавба пидерде тада ыттыдыр хравы игурашы. Апла булинде візем тыван челхене манмашы. Чилай жерде чуваш ялисем бур. Візем республикара мен булзаиртнебе кызыклан захтырашы. Пірбірінбе интернет урлащығыны дудашы. Ага Тударстанра вундығыр жолынде сувар чуваш хажат пижел энзе дугать. Уnuрлы ихтажы мырсем терлі хыбарба палажашы. Хазине хумгандараган ыйдузине шеклещі. Нумайышне чуваш халық пуласлы хешу ушлаттарать. Хажат редакторы Константин Малышевта тыван челхене адалдарас тезен чилай ежуну думалла дезе жутлать. Чуваш челхене шенемес лицембе веретмеден мала. Зем унун вырысым галашы конкурентлық не туйчер. Ана дуймазан аджан таван челхене веренесі келмес. Мажутпа. Вол тудар челхене, перін тударсынара тудар челхене верендеші тарыша. Вырыс челхене верендеші. Ақылжан челхене тадачы баршы. Твады челхене верендеші аджазим. Твады челхене берегеншін бұл балақ. Пурнашарада шуғалзақ аймас мажутпа. Конгресс болы нацин правизене хүділемелі. Вот наци прави бол, наци палырдаған теп ябаласынче бол челге. Челге не хүділемелі жималдан. Ондан ешқаят. Ширым жол бол, кышты қыжала жабырынза бұқса, енішіне дүрлетмелі де бұғыт незі жолап, малалла бұқмала, тілевзем таза да шуду бұлмала мажутпа. Чуваш патшалық академии драма театрынже иртне пуғыва худшынна шинсем, конгресса ширим жылтулдарны бе саламланы бе бірлех, терлесіню ганаш паджеш. Нумайышне тыван халық ежечакны пожархандарать, куені бе ытларах ішлемеғі итрішвізем. Республика Гларымвали, Олеся Русакова, Евгений Анисимов.